Abanyagihugu ba Kongo baratera ivyatsi ku masezerano ya leta ya Kinshasa igiye kugirana na leta ya Kigali. Ni nyuma yaho Amerika ivyinjiyemwo. Leta zunze ubumwe za Amerika zirashishikariza u Rwanda na RDC kugira ku masezerano y'amahoro azagendana n'amasezerano y'ishoramari rya miliyari z'amadolari mu ishoramari ku mabuye y'agaciro nk'uko mujyanama mukuru wa Perezida Donald Trump kuri Afurika abivuga. Ibiro ntaramakuru Reuters bivuga ko Masad Barras wa kane yabibwiye ati ubwo tuzasinya amasezerano y'amahoro, amasezerano ku mabuye y'agaciro na RDC azasinywa uwo munsi, maze andi nkayo ariko atandukanye mu ngano asinywe n'u Rwanda kuri uwo munsi. Amerika na Qatar bimaze igihe mu muhate ukomeye wo kumvikanisha ibihugu byombi ngo bigere ku mahoro nyuma y'intambara imaze igihe mu burasirazuba bwa Kongo, agace gakungahaye ku mabuye y'agaciro ubu gafite imijyi ikomeye cyane nka Goma na Bukavu igenzurwa n'inyeshyamba za M23. Muri aya makimbirane ingabo z'u Rwanda zishinjwa gufasha M23, ingabo za RDC nazo zigashinjwa gufasha inyeshyamba za FDL zigwanya ubutegetsi bwa Kigali. RDC n'u Rwanda bose bahakana ibyo. Kuri uyu wa gatanu byitezwe ko abategetsi ba RDC n'u Rwanda baha i Washington buri bamwe ukwabo inyandiko y'ibanze y'amasezerano y'amahoro. Byitezwe ko ashobora gushyirwaho umukono mu gihe cy'amezi 2 nk'uko Reuters kibivuga. Umusaruro w'ibi biganiro by'amahoro urimo kuboneka kuko imigwano yagabanutse bigaragara muri ibi byumweru hagati ya M23 n'ingabo za leta na Wazalendo mu bice bitandukanye by'intara za Kivu y'Epfo na Kivu ya Ruguru. Masad Barras yavuze ko hagati muri uku kwezi kwa Gicurasi umukuru w'ububanyi n'amahanga bwa Amerika Marco Rubio azahurira i Washington na bagenzi be b'u Rwanda na RDC kugira ngo bemeranye ku nyandiko ya nyuma y'amasezerano y'amahoro. Barras avuga ko mbere y'umuhango wo gusinya ayo masezerano uzabera muri White House, Washington yiteze ko ibihugu byombi bikemura impungenge za buri kimwe. Urugero ko u Rwanda rugomba kuvana ingabo zago muri RDC no kureka gufasha M23, na Kongo igakemura impungenge z'u Rwanda ku mutwe wa FDL. Mbere yuko kandi ayo masezerano asinywa, Barras avuga ko u Rwanda na RDC bizabanza gusinya amasezerano y'ubukungu na Washington arimo kompanyi z'Abanyamerika n'ibindi bihugu by'iburengerazuba zizashora miliyari z'amadolari mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro mu birombe bya RDC n'imishinga y'ibikorwa remezo yo gufasha ubucukuzi mu bihugu byombi harimo no gutunganya amabuye y'agaciro mu gihugu cy'u Rwanda. Reuters isubiramo Barros avuga ati amasezerano na Kongo ari ku rwego runini kuko ni igihugu kinini kandi gifite umutungo kamere mwinshi, ariko n'u Rwanda rufite umutungo kamere mwinshi n'amahigwe mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro kuva mu kuyacukura kugeza mu kuyatunganya no kuyacuruza. Barras avuga ko kompanyi zo muri Amerika n'uburengerazuba zabwiye Washington ko zizashora miliyari z'amadolari muri aka karere ayo masezerano y'amabuye y'agaciro namara gusinywa. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa ariko babona ko uyu muhate w'amasezerano y'amahoro ashyizwemo imbaraga na Qatar na Amerika udahagije, kandi binubira ko uwo muhate uheza abanyekongo mu biganiro birimo kuba. Nubwo bashima intambwe iheruka gutegwa hagati y'ubutegetsi bwa Tshisekedi na M23 hamwe na Kigali na Kinshasa, aba bavuga ko ibi biri mu nyandiko yerekanywe y'ibyo bumvikanye bidahagije.
mu nyandiko basinye Joseph Kabila, Moise Katumbi, Martin Fayulu na Deri Sesanga basabye ko haba igisubizo cy'abanyekongo ubwabo ku kibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo, babanje kwiga impamvu muzi z'ibibazo no kureba umuti urambye. Ibi bigaragaza ko Kabila inzira y'ibiganiro atayashaka. Mu mpamvu muzi bavuga zitera ikibazo cy'umutekano muke bavuzemo guhonyora itegeko nshinga, imiyoborere mibi no guhonyora uburenganzira bw'ibanze bwa rubanda. Bongeraho n'impamvu zo hanze zirimo kuvogera ubusigire bwa Kongo no kwigabiza bitemewe n'amategeko amabuye y'agaciro yayo. Mu bisubizo birambye aba banyepolitike bane bavuze ko bashyigikiye umuhate w'abasenyeri Gatolika na Protestanti bamaze igihe begera impande zose zirebwa n'iki kibazo. Bavuga ko ariyo nzira yonyine y'abanyekongo ifunguriye impande zose. Basabye abandi bose ubumwe bwa Afurika, Doha na Washington gushyigikira uyu muhate w'aba banyamadini. Kabila, Katumbi, Fayulu na Sesanga basaba kandi ibikubiye mu masezerano ku mabuye y'agaciro avugwa na Amerika bigomba gusigwa ahagaragara kugira ngo habe umucyo. Ibi byose bigaragaza ko Perezida Kabila atigeze ashima ubutegetsi bwa Tshisekedi kandi abandanya abugwanya. Ni mu gihe hari amakuru avugwa yuko Perezida Kabila yoba ari mu gihugu cya Kongo, akaba ari mu mujyi wa Goma. Ibyo byatumye leta ya Kinshasa imufatira ingingo mu guhagarika ibikorwa byo mu gambwe wiwe ndetse no gufata amatungo y'uwo Perezida Kabila. Ariko Kabila we nta kintu na kimwe arashima kuvuga ko yoba yaramaze gushika mu gihugu cya Kongo cyangwa yoba atarashikayo. Ariko abanyekongo benshi ntibashimye iyi ngingo y'ibiganiro bya leta ya Kinshasa, aho bazogirana amasezerano na Amerika mu guha uburenganzira Amerika ko ariyo yocukura amabuye y'agaciro ari mu gihugu cya Kongo. Mwibuke gufyonda subscribe kuri Wagos TV, ibi n'ibindi ni mu mwanya.